Wazalendo watukufu wa Komoro, mesilamu tuwasana salamu hoju ya hanyu. Duhamba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unajele kumba banu mliyo ngani wanono, oranyireze fami ruwana hali. Mjori sami, kale jikalitsu hea haku, okai mabwade, ya rireme haku nelebuhu sha imahu. Kawajibu waliho mimwa na mkomori, mide ulu harumwensi ya komori, riko zao, neziri hundrao haruma imadhalimu ya renga ensi hatu. Sikualelo inu ngamuishio wanadamu ambao nyambozi nji ya ukaya mba directori ya Kasonolek ya mbao Junaidi idimisione imahu karja rema kotsi wala karja honda na heri aukawa nubu Komori nganyina ndongo mtu shinda mwailewa wanu harumansi ilazimu mru ya juzise ya ukana harumansi mruna juzise hena mnayin ya ukaya ye Junaidi hadimisione hasibabu hindi wanu mwanadamu harumashirika la daula yumru dimisione ya ukaya ikakatsunikiwa zila dhwamana ya lazimu ya zinike wa Komori hau ze dhwamana ikaundo zo ya lazimu ya zendesize wa Komori wode mwanadamu ko dimisione sha Junaidi kana ujo uhibaze mali za hensi ne mwanansi kana ujuwa ya rave ze mali za hatu ikaundo rakahenda rakaurenge wa haruma mwenje kaukarjaka huona raka ulibisi wa majika ukarjaka hiwona sha gabondrongo wa Komori mtsoku balimwa elewa vanu ensi hatu yunu besha batolo mba waziri besha badumbizi wa mba directori karjavuka wala karjabona ukasiso muhimo wa hatu sudokari batolo mba directori au batolo mba waziri era ngwazali ya kansi yabo hanome mawaziri wanga o atolwa wanjia wanga yensi ya hatu ibadilishi handaba wanu inukipu ya mpira wanu ngwendo wa harelelo warabe zimali za Komori ne mwana mkomori watume maudu barudi baje wandu jina yabo gam aminuka karja hunra wala sikaritsina hata mradi ya ukanari batolo mba directori ya kamamwe Bakomo mruna jozise esa mru ya joenda hawala mri omri unu ufanya mahamili ko jazaya richaru ramba ukana bonge bidori riupuwe baze nravu deshatsongeza omri unu utsozaya richari tsenge wo mri ula Bakomori haruma mahamili ya satse na haruma yao mahamine omri ula jako tsurdu ko tsuzaya rijari tsengeze nravu yawe kadwara rwandufanya wanruhu wa umri siso muhimo wa hatu tsidokana riva tolo mba waziri vatolo mba directori so muhimo wa hatu ngaranzauri unwewo mri nando kazalia lawe auke kazali kajalawa besha badumbizi wa mba directori vanome wa mba directori vadumbizi wa mba waziri vanome wa mba waziri tujuru owade daula uwo wa Komori yebo ngengam aminukana owa Komori bandu ya hao ambao kana washukuri yao ba Junaidi hatolwa baada ya wejoka ujamu ejoka ujayabo uongu joka muira hana Junaidi haukaye mana Junaidi akaya bo hata habaha dabo yakaya ilambaezi watsingoru wazirumba wajawa mbabo Junaidi tiyabanu ya wejoja yabo hoshinda yafanyo muda Junaidi yafanya dekangu kubali hamba ukana rengemba bea njia ubale uje shabanu kabano paro nome wamba directori mamwe wallahi rijo paro wauni haba Komori karno paro wauni ha ekema nadamu ikajalawa wallahi zonra abo karno paro wauni ha ya wole lom Komori ya tsijihaji ni kambima na ufahari ya ukanare ila arila mba directori ya kamamwe itolwa hawi ijiuzulu neze dhomana zayo usikurijo uhundana na daula hakibo Junaidi zenyumba za hatu wazitamro maduka ya hatu wa ya tamro
embabi za zombo za koma lahoni hatu wazitamro bojuna hidi o usikurijo hungrana na daula haki ngojojo jeleze keno kari hudimisione bojuna hidi wodo usikujojo jeleze zetwabia wazirende mara ya wakomori bojuna hidi ebo ngenga ni mwambio ninyi wakomori mjifahario bari ilamba direktori ya kasonoleki ijiuzulu karjabona bakomori haukatsi mwambianu kana embabi za mawaziri za nome wazinu embabi za madirektori za nome wazinu wallahi nsi ya hatu dabala babo eba nome wanga harume nsinu harume mbaye zinu eba nome wambabi za madirektori wanga eba nome wambabi za mawaziri wanga ensi ya hatu banu ya wasulinda ba dabala babo yabo lelo mwana mkomori usijiferesheye bari batolo mba direktori mamwe abo ikele lo mrungu jo yambe ukananga rishukuri yao kraka ritushukuriya rahawo mriwe jahunuha kabatiza shukura yabo yabonge inde risala na kaujabanu njeni monese ninyi maraiya bandu ya hanyu maonesa ukana ilamba direktori ya ka sonoleki ijiuzulu asiwasakar jono kana ya umavuna haukana mwanadamu hakana haki rangwesa ya araba zemaliza he komori ne mwana mkomori yenda ya wahamajumba yafanya heni zofanya ya tajiriha asibabu de zemaliza hatu ya wole lwetsi de mrudo kojaba na jambe ukana hadimisione dimisione hanrongo hindi haukabanu harumansi ngebido wandu wajue hadimisione asibabu hindi hadimisione ya ukana kajaka unikiwa ze dhamana za lazimu yende seledaho haukawade mwanadamu kawa ya udimisione ikahende haruma shirika hende katsuni kiweza mlazimu ilia jojo hende laneze hazizahe mwanadamu we udimisione shalelo kamna ujua mje mrabe wa komori mtajirihe halafike lelongo njombe ukanari ngo jiuzulu neze dhamana zao dabo wakana dhamana ndazibi bojuna hidi dabo wasahilisho wa komori ndaba dabo wafanya nrongo hindi bila ndai bujoka unike mwana mkomori kana rango muda wakansi yabo mwana mkomori hauniha kabati ni yabo lelo hukana haki ujiuzulu wende wakensu sterehi heze maliza wa komori ne mwana mkomori kwezi watukufu Sanzani mrongoze ni mbabe nyima opposition kana hema opposition rilemewa mwana mkomori halembelea kamhozwa ne mwana mkomori ba opposition mwakaradhi maransi sheizingirine zenrabo no unafiki mlonuo bezo nrabo kamtsuwa nza mwane nazali be kamka hanza mwane nazali ngam aminuka nazali wikajajoka hakansi banu hataba mjwele waje ba komori haruma makandida haruma wandu mengo mine ikari ngwa ani washindwa ni mrumzima shari yelewa ya ukaharuma wandu mengo mine wanzo wawane na mru ngabo wenji kao kwatsu kubalukana banunga ranzora wane ngegari mrongo zao ni nyima opposition rimwabia nukana na mhozwanisi beso nrabo embabiza wandu wa jehansio banu ya ukanawe mwanadamu wa yeroha kabatsi ujoja mwema izo nrabo nsu aminukana ngari jowre mabadziro hamada borare marwe mwanadamu wapewe kwezi watukufu yo wajibu rije banu jerishelezi zane riwonesano kana hewa komore kariju haraka bazima bangar aminukensi hatunge kozao yensi hatu ireme baziro mwana mkomori deukozo hewa na wakomori mlokomore kariju hadingosi ritsoka banu ritsodolewe ma opposition na sirangamia ngarijo fahamzima hamzima anu maisha hindine meshika ndo yaremawe mwana mkomori insi haki kwezi watukufu wa komori sijohanza maraiya mashababi rirongo wao harumazerezo zenu vanungari wanao ensi ya hatu vahanu ikaundo ya rema iloba ziro ngari kozao ngam aminukao wananyasi walobonze wao ngwajuhao ngwendao harumahazi ngwaundrao majiwe hinwa ngwaundrao mwenjewa uniha no wajuha kwa tsula la jumotsori dailia maraiya wakomori rilokomori ejau engari konsoi namna inu ensi hatu irengwa ni mafavalu irengwa ni madiktatori irengwa ni wedzi rikeba nujumotsore mambuda de hali inu hasuala la mwiso
hema suala ya mwiso wakanjia kanzani kemle haukema bwadari reme tikahanza nrongozo wa nanyasi jimli furi hawa kahenye fedhe hitsi hindu utsovada butsi hindu vanungari wanao na sistemu mbi na makrimineli warengansi warendesao ensinu ya tusinanyi mruatsi hebanu hatsuwa mruze nguo hanrongoza batani ya kaindensi hatusonsi pia Tanzani hurongoze Mwanama Hasani negociatori. Mwanama Hasani negociatori wi sokweli njaparo habanu na fedhe himru wala njakana umani wahangu na hajimba iswalihi sha ala kulli hali bu Hasani negociatori tihaki masuala wayambi ya hajimba iswalihi hakika Mwenyezi Mungu tsahazuki wa usama bu Hasani negociatori bamba anatside namna hino vanungari jojo bambandrana rionesano kana ngari rumauni madiktatori mada makaritsunda mwenje mada makaritsunda menura hala Hasani mau jana huja Komori hulambeni huonwenzi ya heli liyo huonoka kabatsi mwenje kabatsi maji ala kulli hali njajo subutini kena umani wahangu na hajimba iswalihi njebanu ni mtsuweze ngu no tihaba nansuna kaufumba hajimba iswalihi samba nrongo za ukana izo ikaundo za kaya ya zifanya zani hundra yode hali banumru jodiba shansu aminu kabu Hasani negociatori ala kulli hali masuala wayamba hajimba iswalihi na mkera thibu wana nyasibatsi haki vanunga si harumaze rezo zinu stijeziri daba maudu ngamjoka vanunga manomina boltu shezo nrabo boltu ya mwana Mkomori ngarjo uhondra na vanungari wanilia wensi ya hatu rihundane na maji na mwenje sho wakatensi ya hatu jobadiliha ngamjoka mina boltu ngamjoka mina Fahardini amjoka mina Swabahu amjoka mina webu Hasani negociatori henye mruye jabanu karione soka nangari rumao ni madhalimu makrimineli madiktatori wedzi hizo ikaundo warirendao shabaho wewe ujoka uheya banu udefande mbaezi kuidefande kalite nyurajina waone soka ngarambao nrabo baramba kabatsi l'hôpital no l'hôpital wawetsa milwa garambao nrabo bakabatsi koli beniversite abaha mwana Mkomori katsupa shaenda Maroko alibesha zo nrabo shatso je udefande namna hiyo ekale lorjarambe ukanemba directori ya onikori bilabwizi irengeze mali za hatu wewe wanzo udefande emba directori hiyo ngawe na kalite ya umdefande do ujawambe ukabo desire wena nrabo ensohole tsa yonge jao ye directori wa onikori ngufameza hahe shema bahazazi wa Komori do arenge ensohole waye hao besha utoka udefande namna hiyo shanzo defande zo ikaundo na haba mimi ni zambao shakweli ngari joba anumru ya jembe ukananga ngari rumaoni madhalimu makrimineli halafu eba nukweli haka Mwenyezi Mungu nyinyi mheyao banu mwambonga mfedha hiyo wandu eba nazaloi muhanyu azaloi tsi muhanyu banu yemwe mashayi wa hatusonze pia banu atemba waziri ya nomewa hawemba directori ya nomewa iyo ya hatusonze pia wakati mjini banu twanza yavumbulwa neze dwamana zahe na rejeyo mjini hao yendia bakishe baba no embabiza wandu wanu komru yakawajwa madzina komru yakawajwa mijini hao jemana lelo mru yajo wajwa ndabo warenga dwamana za daula ebongenga aminu kare mba waziri remba directori remba tijindobi iyo ya hatusonsi pia shayombi inde mano kane kari habanu ngari wa krikiteo shari warongoze ili wabadilishe wakewema manusikari tsuwa yenga surwa wanakari tsuwa yenga madzina ngari wanaone sistemu mbikaundo waloniyo ewa ngekwezi watukufu wa Komori kamkara the kari habanu mnungu defande mbaezi mruya idefande kalite nyinrojina basonsi piesi wa Komori vanu ranyi mkozao ranyi mwambaka mtsukoza sonsi pia ngari joru dirire jailane Komori rikeba ngeyawe masula hando kana kweli rijeriba kishebanu jumotso rendana nai jumotso fedhe hilana hambaye zikau karchunda mba faida hewana wa Komore inutsi haki seza tudo hamba ukana henye mekari hebanu ramba ukana ngari rumao ni madiktatori makrimineli masovaji hizo warenda wensi hatu shala kulli hali tsi haki ewo ngengani mtijo mtsahani ikale no mruha hebanu
mingono hamade mwanama ngamumshukurio mwanama Bashari parce do kibinadamu akabashari riparana rieleza na ukana nono bo basha utikeba nudobira wamba ukana ngojibu mbamru linda waziri ya rongowe haumba directori rongowe ngebo Bashari umjibu shelelo bo Bashari hakika Mwenyezi Mungu ngo uje ujibu mru ya bala mchele mru ya bala mchele wanzwende ya balie ya mwando yanzwende ya hundre ya bili ya mru jawebo Bashari hau mru jawebo Boltu hau mru jawebo Faridini mru hamandu wongo jo mjibu umnike thamani harumahindi vanule do ekari heya banu narivum ani ngari sina haki ya udhukuru shale longo ajele mwanama Bashari nguoneso emajarahe kaundo ya birao harumwensi ngusafihi wanambabiza madirektori wanambabiza mawaziri iyo deki kawaida karijabanu ngari rongo wao shalelo mwanama Bashari hau mwanama Faridina mwanama Bolto mwanama Swabahu na mkeradhi wanambabiza wanru marwa michele hau kangari rambu wao siparu mwambiani hadisi ya ukaya vanu ribu entreprise siri wanao nemba ezinu ribu entreprise hauko wanru wanu ekakari jarongowa rahambaizwe kaundo rambao vaowa jorenge video wajo habanu wambangu warijibuo bado wanru wako wanahunda ila 10,000 yabo riwata ani yabo ribu wahazi indesha sababisho wenji waowa jikazao dabo rajabanu rirongo wao ebo ngeri tsudowa ni kathamani lelo karna ujwari ni kemru thamani ya mru ya rwao mchele ngele lo mwanama mru Bashari hau mru Faridini lelo mnungo hoyabo lelo udhukuru mru Saidi Muhammad mathalani yeka msono kana budayori mrungu jisiso yabo mrungu jisiso hakabanu bahe mwanadamu wa mru mdhukuru bahe mwanadamu wa mru mvumbua shatsi wanadamu marwa michele waelewao kana ngo akozao harumwensi hao waelewao kango hazini kwa tsuliwa ewangu hamanda wao hakika Mwenyezi Mungu ngarijoba rijeri hundre namna ya wavumbuwe madzina hao kamsono kana nabo wasingarijipao sheo wasingarijisisao ebonge kwezi watukufu wa Komori Tanzania mrongozeni mwa shababi riwanawe mbwana yinu haukanga aminu kanga bo waiwanao ho kweli ngabo waiwanao hahundra faida za kinafsia yode hadi shasiri amini siri wanao kaunga rikozao haukamide ulobo zihoju mide ulobo nyungu juu nikozao ngamine wajibu ya hangu nambe heni njoka ushinda nambe nionese wa utukifu ikaundo mrema homi mwanamkomori nikozao ewa nge kwezi watukufu wa Komori sina ukamle sheika wajibu njeni behe irisala ya hangu inu nionese ukana karijavuka bo Junaidi yamba hadi misione haukana harabaze mali za wa Komori harabaze mali za mwana mkomori ne Komori hende haji faidisha ekale lomru hamandu hamba haji uzulu wa mwanadamu mruji uzulu hanrongo ikaundo mri afanya shati doka warabeze mali za hatu ikele longo mbongo haji uzulu ho sho siku rijohunda na daula haki bo Junaidi jeleze ngojoja ujeleze usoni mwema hakama ya daula ya haki zetwabia wazifanya nane zemali mwakahanyisa mwarendensi inu mwisiji nensi inu ngamjo huja mjeleze o siku rijohunda na daula haki kwezi watukufu wa Komori nsuhanza nikemle sha imahu nsoka huja jeribi rane ribi onesani mbabi ribiriane ebonge ngamumbosholo ni marhaba menji nyondukao do mwadunga ilaivu inu mwakaishaze fikire kaundo na kanizo banu ebonge Mwenyezi Mungu ajele komba abantu mlio nganywa nono ebonge ngamumbosholo ni marhaba menji hanyonsi pia batsina udiwaza wanama wa chaîne libre de Comores habari za Comores naneze asemse mbeni ze sitimbali nambali zikorengaze ele mazato zitsambaza hatanda yabo ngarjona na wakati wa satsena ikala kan mauti ya riza ze jamaa pia salam asante marhaba menji